Tağın bir көрінішке тап buldum kızlar. Mında Karagöz. Tün jitkende ileri yanındağı ilerini жуып жүрүлө. Uzadığına getiresin mi? Galemet. Men endi o'shancha kishini ko'ram. Shahar bo'lib ekskursiyga yuradi. Турцияда не кышулай. Kızlar, привет дейбиz. Ay. Güzel oramda. Hasatın güzel oramda. Мен капюшонlu кидим. Evet. Toңасың мыны. Жили бар. Әзрәк. Bunda şunday qora kiyimden yürüyor. Амалин жиберди. Kimge жибересиң? Ну, үзенең ниләренә инде нәрсәгә группа. Bu kızlar центральный урам ахырсы. Сумку брики. Дагестанский Макдональдс. Kızlar мусорны карагызлар, игътибарда Чыгармаганнар. Нәрсә без монда мусорга игътибар бирдек. Монда бүтән җирдә дә мусор ята. Безнең Татарстаныбыздагы чисталыкка килми. Нәрсә бу? Стоматологический кабинет. Стоматологик кабинет шундый кызык кына сәләмә генә. Шундый кара киемнән йөриләр монда. Бездәге шикелле кибетләр. Бу үзәк урамы Хасафуртның. Кызлар мондагы күлмәкләр. Менә кайын алырга кирәк булган күлмәкне кигән. Сәбәте язылган җир юк әйме. Лидер открыла, и у меня нет. Почему она должна? У меня не должно. У нас соперничество было. У нас между... Получается, у нее и у меня одна наставница была, Мадина. Норвега Мадина. Она нас... Тебя они вдвоем оставили, меня Мадина оставила. Вот таких вот золото. Она ничего не делает. Серебро было. 1500 баллов сделай, и получай деньги. Даже она не сделала. Она ушла, она удалилась. Теперь я была вообще в шоке. Она сказала, я не буду мешать. И благодаря тому, что она удалилась, она перешла к Эльмире, и Эльмира золото открыла. Готовый директор. И я тоже. Мы, получается, с Гузелькой тоже работали сами по себе. Твой тоже ревнивый, да? Как тебя отпустил? Вот, с этими только говорится. Пандой только. А так нет. Я думала, у тебя с этим нету проблем. Тоже вот есть такое. Знаешь, контролировать невозможно. Ну, свою личную группу имеется в виду. Вот своих личников. Я что стараюсь делать? Когда сама активная, я тоже не бываю всегда активная. И у меня не бывает такого, что я прям постоянно каждую работаю вечером. Просто мои девочки знают, 20:00 будет группа. Они заранее сохраняют. Я пишу за 2 часа. Девочки, 20:00 будет группа. Готовьтесь. За 2 часа пишу. Кто не успел, это видит и сохраняет. Стабильно 10-20 человек работает. Стабильно. Но это получается добавлять. Не приглашайте. Не приглашайте, добавлять. Потому что мы приглашение по время. Это вообще, не знаю, это долго. Добавляют 1000 человек. У меня было даже один раз. Через учебу много девочек сохранили номер, а одна группа уже полная была. Я сразу сделала другую, добавила тоже 1000, 2000 человек одновременно. Хасафуртның базарына киттек. Кызлар белән.
Kışı yürüp durayım mı? Kırmızı kaşık kirli. Rüzgat olganda kızlarayım. Bir yaktan şoğaydı. Baradım. Tübü yapkan maşinalar көп. Mine bundan nite yatırgan kerek. Чтобы orqa mine былайдып тұрсын. Mine jürigine koyup para koyuyor. Оларның кайсы битен айыпны хәтерләде. Ege, bütün şey şunda indi. Bula gitkenlerden indi. Опять-таки есть. Таланты есть. Маликова. Pazar. Karagız indi motor kulmaya kızlar. Mine Müslüman ayıbılar. Oy bunda şey. Ya bunda yani formatta sepeti veteran var. Да, бигерек мотор. Сатарка. Karanda elengi niye sata? Popcornlar tipi. Bakın Bari münasip açalım bunu. Bunda ilk taş alırsak, şimdi pazardan şu geliş tuvaletini de şimdi. Bölgenin nereye koy? Ne? Motoru bir sata. Bizde mine mındı uzun aybilerini beraber bir kolay bütün jüle satmaya bir. Bunda bir yani motor kulmaya alırga bular. Ne kara? Знаешь, мотор? Она ямный, даже Красота. Ну. Ne kulmaklar. Şimdi kameraya birisi. Bu bazarların ışık kırığı yok buların. Ay motor kulmaklar mında. Ya. Bütün yerde uzun kulmak. Ya kızlar duhiler var mı? Kara. Kardeş. Eli bir yerde bir alan suyu varsa. Красота. Kızlar motorluğu. Если размер ваш, я знаю. Çay, kofi берем. İkinci yolu gitsek kiyim alarak gideriz mi? Кимне алабыз, просто все. Бunda даже нарядный платьелар керек. İkinci yolu gitsek kızlar bana motor kulübüne alıp gideriz. İşte mi? Kara. Просто четверть. Нарядный mi? Ha? Narядный. Нарядный. 5500. 2800 странный. Ну чем он да, ничего. Ana pijjaklar var. Gençler de var, köfteler de var. Etem ikinci yolu gitsek bundan birer motor naryat alırga Biz buna üstke gene bir alırga da bundan bir ne Kim bilgeninde onu mene? Sırası bazara kiresin değil mi? Tuna ya, uğunca iyi. Hatta uzu biz de izlep jirdik. Topi sayılı güzeldi bende. Antonio bende. Подождите, я кашечку поставлю. Düğde mene bende var mı böyle kere? Еще сюда? İyi. Грамма. Не 5, а 5,5 больше, чтобы он устойчивый был. 2 часа его не пшикайте, девочки. Aha. Он должен расплавиться. Тоненький, Антоне понравился. Атаеву? Ну, айгурмейдан бер кашкына. Yok bitimi mene şaytı muzika uğramga çıkmıyorlar. Bundağı yeri yürütme. Ulan da basıp duralım. Evet,
Тегенде икенче төрле дә бар. Китер алдыннан кафега кердек. Şu bunu ошак parası kile. Ошакта карадык. Bir kubaş aldım. Biz de инде кайтырга кузгалдык, ниһаят. Алдагы видеоларны караган булсагыз, без Хасафюр шәһәрендә тукталган идек. Хәзер инде безгә кире Махачкалага, аэропортка кайтырга кирәк. Аэропорт инде Махачкала шәһәрендә түгел, әзрәк ераграк урнашкан Каспийский яклары дип әйттеләр. Безгә Хасафюртан Махачкалага чыгыр өчен 80 км аралык үтәргә кирәк. Һәм инде Махачкаладан тагын харам гына километрлар барырга кирәк аэропортка. Менә шулай табигатькә карап, тауларга карап, без инде юлга чыктык. Нәрсә карап барабыз, өске якта да менә алдагы юлда таулар, шундый уң якта да, сул якта да шундый зур таулыклар кала. Бу яклар өчен бу таулар, Кавказ таулары бик матур урыннар санала. Монда шулай ук менә мәчетләр дә бик матур, менә күрсәгез, сул якта шундый матур мәчет кала. Алар бик салынмаган, ләкин менә шундый матур алар кызлар. Дүрт көнлек сәяхәтебез безгә бик ошады кызлар. Менә без шундый яңа хисләр җыеп, яңа идеялар туплап, киләчәктә эшләребезгә, челтәрле бизнестагы эшебезгә яңадан яңа көчләр, эшләр өчен инде яңадан яңа көчләр туплап кайтып киләбез. Бу искиткеч Кавказ якларын карау, шушында кунак булу безгә ниндидер шундый бер үзенчәлекле илһам бирде дип әйтәсе килә. Чөнки монда башка атмосфера, әзрәк онытылып торасың, һәм менә нервларыңны тынычландырасың дип әйтәсең инде. Менә шуннан да монда бик рәхәт. Кемнәр килмәгән Дагестан якларына килегез, карагыз. Бик рәхәт. Даже быстро, уже полтора часа едем. Да? Даже не заметили. Уткнули с телефона. Ощущение, что так быстро приехали. Ну, уже как дороги сделали, уже лучше получается. А то в прошлом, позапрошлом годах, как мучились, когда дороги ремонт шел. Но нам сказали, что пробки могут быть сегодня. Из-за этого мы вызвали быстрее. А так... Нет, пробки в основном бывают на выезде с Хасавюрта, а дальше уже... Работали, да, уже терминал. Үйгә кайтабыз. Алла бирсә. Ордык.
Шуның белән безнең сәяхәтебез тамам. Без инде җыенабыз безнең туган якларыбызга, Татарстанга, Казаныбызга. Сау бул, Махачкала. Спасательный жилет находится под вашим креслом. Your life vest is located under your seat. Для пассажиров бизнес-класса. По команде экипажа достаньте жилет из упаковки, наденьте его через голову. Enclose the mate, remove your vest from a package button over your head. Оберните тесьмо вокруг талии, застегните впереди под жилетом и туго затяните. Бик нык арысак та, туган якка кайту мизгелләре бик тә шатландыра. Ярый дуслар, хушыгыз, минем каналда калыгыз. Пока-пока.